silakan. Asik. Cinta nada. Ini siapa wong ganteng? Mas Agus, arane PK bagus ya. Duitnya andel beli gini. Merene sekandang pitik seputarangan Prisurut demeni Najan duda ake anake Mas Agus siji Mas Agus Mas Agus Mas Agus Mas Agus sebelah kene Kang Bewok Mame Tipan terus Mame Tipan ganteng-gantengan prisuki-sukian ibarat jangan nasi sedepin wis mesem Mame Tipan terus Mame Tipan satu sewu nih kapan metune terus Mame Tipan sebelah kanan durung Wong Jongor, ini kuno Jongor tuh. Iki nih, Wong Jongor. Terus Wong Jongor. Sijine Klambi Abang. Kang Apit. Terus Kang Apit. Ih, Mas Agus hari tangan urut terus. Jangan asem, itu janji mati. Sawange sundemen seporede terus Wong Jongor ini Bapak Ipan mani Bapak Ipan jangan asem bumbune kaca ya sedep ya kecut ya nyawang pasti kepencut sapa wong wadone wis pasti demene beli ganteng-gantengan prisuki-sukian ibarat jangan nasem sedepin wis mesem Mas Agus terus Mas Agus Papa Ipan ayo terus Papa Ipan asik Papa Ipan terus Papa Ipan Klambi Abang terus Wong Jongor ih Wong Jongor jangan asem itu janji mati pantes di sawange sundemen seporede jangan asem bumbune kaca ya sedep ya kecut ya nyawang pasti kepencut sapa wong wadone Wong Jongor wis pasti demene Wong Jongor Klambi Abang disambung maning beli ganteng-gantengan prisuki-sukian ibarat jangan asem Mama Ipan sedepin wis mesem Mama Ipan terus Mama Ipan Mama Ipan terima kasih
kebencut ya nyawang pasti kebencut sapa wong wadone wis pasti demene marine sekandang pitike seputarangan wis surut demene najan buda ake anake jangan asal nyentok kabeh terus di ganteng-gantengan besuki-sukian ibarat jangan nasem sedep yen wis mesem